unkulunkulu sesozwa ngawe ukuthi siyaphi indaba enhle eyafakazwa induna umbongeni wabakaMakhanya yafakazwa induna uStefe wabakaMakhanya indaba enhle ekhulunywe kuzo zonke izizwe ibinda bayete isithatha kancane somakhutha isithatha kancane somthambo isithatha kancane soduze kamnengwa inkosi edida abasendlini kwabo inkosi edida imbala namanje abakaMakhanya basadidekile ukuthi le nkosi ingazihola kanjani kwakuthiwa ngeke uzisole izulu eladuma kabi ngoba laduma emva kwesikhathi eside lashaya umbanda ubhekisa kuyibamba wasithatha isihlalo sobukhosi ibinda bayede